Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwebwe mwese mukomeza gukurikira amakuru y'itariki ya 30 ukwezi n'ukwa munani umwaka wa 2025. Nyuma yaho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basinyane amasezerano cyangwa se imbanziriza mushinga y'amasezerano agamije kugira ngo igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gisenye umutwe wa FDLR ndetse n'u Rwanda narwo rubashe gukuraho ubwirinzi. Niko ya masezerano ahagaze. Ku rundi ruhande kandi hari n'andi masezerano y'ubukungu hagati ya Kongo n'u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hashize iminsi rero aya masezerano ashizweho umukono hagati ya Leta y'u Rwanda ndetse na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'imbanziriza mushinga ariko w'amasezerano, kuko ni ba ministre b'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa Kongo Therese Kayikwamba bayasinye, mu gihe hategerejwe rero yuko abayobozi b'ibihugu byombi, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi, bajya gusinya amasezerano ari definitive. Amakuru ari kwerekana ko ibyo u Rwanda rwasinyanye na Kongo mu mbanziriza mushinga byagakwiye kuba byaratangiye no gushyirwa mu bikorwa, bimwe bitarashyirwa mu bikorwa ndetse hakagaragara icyizere gike ku by'u Rwanda na Kongo byagiye byumvikanaho. Ibi rero biragaragazwa nande, biragaragazwa n'iki? Hari umuryango bita bayita le baromètre des accords de la paix en Afrique et dans son ni baromètre des accords de paix en Afrique. Donc ni ihuriro ry'aba expert bakorera hano ku mugabane wa Afrika bashinzwe gusuzuma amasezerano yari yo yose y'amakimbirane mu bihugu bigiye bitandukanye, bakareba niba ibyo abari muri ayo makimbirane ku mugabane wa Afrika ibyo bagiye bemeranya mu biganiro bitandukanye n'amasezerano bashizeho umukono, niba byubahirizwa muri rwa rwego rwo kugira ngo abahanganye muri Afrika mu bihugu bitandukanye, kuko si u Rwanda gusa, si Kongo gusa, si u Rwanda gusa na Kongo bahanganye, hari n'ibindi bihugu bijya bihangana ku mugabane wa Afrika cyangwa se imitwe yitwaje intwari ikarwanya ubutegetsi. Iyi ngiyi rero bayita baromètre des accords de paix, ishinzwe kureba niba ibiganiro n'amasezerano aba yasinywe hagati y'abanyafrika ku makimbirane bafitanye aba yashizwe mu bikorwa. Abangaba rero iyi baromètre des accords de paix en Afrique bamajije kwereka Perezida Donald Trump ndetse n'ubuhuza bwa Katari yuko hari ibyo bagomba gusuzuma neza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kigendanye n'amasezerano cyangwa imbanziriza mushinga basinyanye. Iyi baromètre rero des accords de paix en Afrique yandikiye Perezida Donald Trump imubwira ibintu agomba kwibanda, imubwira yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari umuhuza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bityo ko zagakwiye gushira igitutu ku Rwanda ndetse zikanashira igitutu kuri Kongo. Kuzihe mpamvu rero zirashira igitutu kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ishira imbaraga inagaragaza ubushake bw'uburyo igomba gusenya FDLR. Repubulika ya Kongo igomba kwerekana aho igeze ndetse ikanashira imbaraga ndetse ikagaragaza n'ubushake mu gusenya FDLR kugira ngo imbanziriza mushinga Kongo yasinyanye n'u Rwanda itanga umusaruro, mu gihe hategerejwe ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi bajya i Washington DC bagashiraho umukono ku masezerano ari definitive. Iyi baromètre rero, iyi ngiyi ni baromètre des accords de paix en Afrique, irerekana yuko kugeza ubu ngubu mu bushakashatsi bakoze ku ruhande rwa Kinshasa nta bushake nta n'imbaraga bari gushiramo mu gusenya FDLR, cyangwa se nta bimenyetso bigaragara ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa ko biteguye gusenya FDLR. Icyo ni icya mbere. Nyuma yaho Therese Kayikwamba na Olivier Nduhungirehe bagiye i Doha muri Qatar. Ariko ntabwo bagarukira kuri Kongo gusa, baravuga ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump, turagusaba rero gushira igitutu kuri Kongo kugira ngo FDLR isenywe kandi Kongo igaragaza ubushake bufatika mbere yuko abayobozi b'ibihugu byombi basubira aho ngaho i Washington DC. Ariko iyi baromètre des accords de paix en Afrique ntabwo igarukiraho. Iravuga ati kandi ugomba no gushiraho u Rwanda igitutu kugira ngo narwo rugaragaza ubushake
na gahunda y'uburyo rugomba gukuraho ubwirinzi rwashyizeho. Ubu bwirinzi rero ni Kongo ikomeza kuvuga ko ari u Rwanda rwohereje ingabo gutera inkunga M23, u Rwanda rukerekana ko rwashyizeho ubwirinzi ku mipaka yarwo kugira rukumire ikintu icyo ari cyo cyose cyashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda giturutse muri Kongo, kuko Perezida Tshisekedi yavuze ko azatera u Rwanda afatanyije na Perezida Evariste Ndayishimiye, kandi bakaba bakorana banashyigikira umutwe wa FDLR, bakaba bari no gupanga gahunda y'uburyo bazahungabanya umutekano w'u Rwanda. Niyo mpamvu rero mu Rwanda rwashyizeho ubwirinzi. Ariko iyi barometre des accords de paix en Afrique muri evaluation cyangwa se muri evaluation yayo cyangwa se mu bugororangingo bwayo, ngo irasanga n'u Rwanda narwo kugeza ubu ruterekana ubushake n'uburyo ruzakuraho ubwo bwirinzi. Hano rero urabona ko bari gutagetinga ibihugu bibiri, n'u Rwanda na Kongo. Mu masezerano ya Washington bemeranyije ko Kongo izasenya FDLR, u Rwanda rugakuraho ubwirinzi. Nyamara iyi barometre des accords de paix en Afrique yaravuze ati twebwe twakoze ubushakashatsi nyuma y'amasezerano cyangwa se imbanziriza mushinga y'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo gusenya FDLR, gukuraho ubwirinzi. Kuva bavi Washington DC twakoze ubushakashatsi dusanga nta ruhande na rumwe rufite ubushake rwo kubahiriza ibyo basinyanye mbere y'uko abayobozi b'ibihugu byombi basubirayo. Washington DC ati kubw'ibyo rero ati turabona yuko imbanziriza mushinga yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku kigendanye no gusenya FDLR n'u Rwanda rugakuraho ubwirinzi isa nkaho idashobora kuzatanga umusaruro, cyangwa se harimo intege nkeya cyane cyane mu gushira mu bikorwa ibyo bemeranyije hagati y'impande zombi. Mbibutsa yuko kugeza ubu ngubu hari urwego mu rwashyizweho hagati y'u Rwanda na Kongo ngo mu guhererekanya amakuru y'ubutasi mu buryo FDLR igomba kuzasenywa, ariko uru rwego kugeza ubu nta gikorwa gifatika rurakora usibye kuvuga ko barushizeho. Iyi ngiyi rero yitwa barometre des accords de paix en Afrique iravuga iti turasaba Perezida Donald Trump gushyira igitutu kuri Kongo ndetse no ku Rwanda kugira ngo impande zombi zitangire zishyire mu bikorwa ibyo zumvikanyeho, kuko twifuza ko u Rwanda na Kongo bibana mu mahoro. Twebwe turi barometre des accords de paix en Afrique, twifuza ko abanyafrika ibihugu bibana mu mahoro. Bityo rero Amerika nk'umuhuza ashyira igitutu ku Rwanda, ushire no ku gitutu kuri Kongo, buri ruhande rutangire rwubahirize ibyo rwagiye rusinyira i Washington DC mu mbanziriza mushinga y'amasezerano. Bakavuga ati rero Leta z'Ubumwe za Amerika ugomba gushyira ahagaragara ibitari kujya imbere ku mpande zombi. Ati kuko wowe nka Leta z'Ubumwe za Amerika ni wowe muhuza, uzi amabanga yose ku kibazo cyangwa se ku mpamvu z'ubushyamirane hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi ni wowe muhuza, bityo unazi neza unasobanukiwe Leta z'Ubumwe za Amerika impamvu impande zombi zitagaragaza ubushake mu gushyira mu bikorwa ibyo zemeranyije. Turagusaba rero gutanga umucyo ku mpamvu Kongo idagaragaza uburyo izasenya FDLR, itagaragaza n'ubushake, n'impamvu u Rwanda rugaragaza ko rutapfa gukuraho ubwirinzi kandi ariho ruzingiye. Ati rero turasaba ko igitutu kinini gishyirwa kuri Kongo n'u Rwanda kugira ngo ibyo ngibyo bibashwe gushyirwa mu bikorwa. Rukanavuga ati kandi ushire n'igitutu ku Rwanda kugira rukure ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo. Nakubwiye ko u Rwanda rwo ruvuga ko nta ngabo za Kongo rufite ku butaka, nta ngabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo, ahubwo ari abanyekongo barwana rwashyizeho ubwirinzi. Niko rero bakomeza kugenda babivuga, kandi bagasaba yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zigomba no gushyiraho igihe ntarengwa kugira ngo izi mpande zibe zatangiye kugaragaza ubushake. Ubwo ni nka cya gitutu. Ku rundi ruhande kandi barasaba yuko Leta z'Ubumwe za Amerika zifasha MONUSCO mu butumwa bwazo bwo guprotectinga cyangwa se bwo kurinda abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi MONUSCO rero imyaka imaze muri Kongo, bakomeza bavuga ko bayisapotinga abanyamerika n'ibindi bihugu bikomeye na za ONU, ngira ngo baranayisapotinga. Ariko hano iyi barometre des accords de paix en Afrique iravuga ati mufashe MONUSCO mu buryo bugaragara ibashe kurinda umutekano w'abaturage. Ati ikindi kandi gusaba indi nteko cyangwa se gusaba indi nama yihutirwa y'akanama kaoni gashinzwe amahoro n'umutekano kugira ngo nabo bige ko ibyo bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo banafata umwanzuro ukakaye ku mpande zombi kugira ngo babisire mu bikorwa. Ikindi kandi ati turanabasaba nkamwe nka Leta z'Ubumwe za Amerika kugira uruhare rukomeye mu biganiro biri guhuza Alliance Fleuve Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa
kugira ngo ibiganiro by'Idoha muri Qatar birangire vuba kandi bitange umusaruro, kuko ibi biganiro by'Idoha muri Qatar bifite aho bihuriye n'ibiganiro by'i Washington DC. Bivuze ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirasabwa kugira uruhare mu gutuma ibiganiro by'Idoha muri Qatar hagati ya Alliance Fleuve Congo na Kinshasa bitanga umusaruro kandi bikihutishwa, kuko mu gihe iki kibazo cya Alliance Fleuve Congo na Kinshasa cyaba kidakemutse, binagoye cyane kugira ngo ibiganiro by'i Washington hagati y'u Rwanda na Congo bitanga umusaruro. Urumva niba M23 na Kinshasa bataganiye ngo bashyire umukono ku masezerano intambara ihagarare, gusenya FDLR se bizashoboka? U Rwanda se rwakuraho ubwirinzi? Nyine mbwira uburyo gusenya FDLR byarangira byashoboka mu gihe M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo na Kinshasa baba batarakemura ibibazo biri hagati yabo. Gusenya FDLR byagorana, u Rwanda gukuraho ubwirinzi byagorana. Niyo mpamvu rero ibiganiro by'Idoha muri Qatar, iyi barometre de l'Afrique pour la sécurité, pour de barometre des accords de paix en Afrique, isaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika guha agaciro cyane ibiganiro by'Idoha muri Qatar no kubishiramo imbaraga, bagasapotinga Qatar kugira impande zombi zumvikane, intambara ihagarare, ngo nibwo noneho ibiganiro by'i Washington DC bizatanga umusaruro. Ubu ni ubujyanama rwose iyi barometre des accords de paix en Afrique igira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sinzi rero niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri buze kuza kubishyira mu bikorwa. Ku rundi ruhande kandi bakagira ibyo basaba Qatar. Barasaba Qatar yuko nayo yashira imbaraga mu kwihutisha bino biganiro no gukomeza kuganiza impande zombi kugira ngo zumvikane, kandi bagasaba yuko n'ibiganiro by'Idoha muri Qatar byanashingira kuri zimwe mu ngingo zanaganiweho hagati y'u Rwanda na Congo i Washington DC. Nibyo basaba Qatar. Ikindi kintu bari gusaba Qatar hano rero, kujya bamenyesha abantu, abanyekongo, communauté internationale na communauté nationale, urumva n'isi yose n'abanyekongo n'abandi bakurikiranira hafi by'iki kibazo, kujya bamenyesha cyangwa se bagatangaza ibiri kujya mbere mu biganiro n'imyanzuro yafatiwe mu biganiro, aho kugira bajye bavayo baceceke, ahubwo twumva Alliance Fleuve Congo irimo iritotomba ngo ibi ntibyagenze neza, Kinshasa ati ibi tubyemera. Ati rero mugomba kujya mutangariza isi n'ibinyamakuru n'abanyekongo ibiri kujya imbere muri Idoha muri Qatar, n'igihe bavuyeyo mukabishyira mu mucyo, apana ibintu byo kubyihererana gusa, ndetse guhera mukerekana n'impamvu zigiye zitandukanye ziteza imbogamizi cyangwa se inzitizi mu gutuma ibi biganiro bitagenda neza hagati ya Alliance Fleuve Congo n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Niko rero niko iyi barometre des accords de paix en Afrique ikomeza kugenda ibisaba ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump. Ku rundi ruhande rero amakuru ari kwerekana ko no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa kane hari tariki 28 hateraniye inama yahuje delegation y'u Rwanda n'iya Congo n'iya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bariga kuki kubigendanye na cya kindi bita integration économique. Iyi nama rero yarongeye iraterana, mbibutsa yuko mu biganiro biri guhuza u Rwanda na Congo i Washington DC, murabizi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikeneye gukorana ibikorwa by'ubukungu cyangwa se activities z'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amerika yashaka amabuye muri Congo, ariko ikifuza ko aya mabuye azajya aca mu Rwanda akanatunganyirizwa mu Rwanda, u Rwanda na Congo bikabana amahoro, kuko Amerika yifuza Congo kandi imifuza n'u Rwanda. Bityo ibihugu bigomba guhuriza hamwe mu mikoranire kugira Amerika ibe umuparteneri wabyo mwiza, ibe umuparteneri mwiza wa Congo n'u Rwanda, n'ibihugu byombi byumvikana, bityo ibintu birushaho kugenda neza na deal yabo y'amabuye y'agaciro irushaho kugenda neza. Ubu ngubu rero inama yarateranye kugira bakomeze barebe uburyo habaho iyo integration iri économique iri regionale, ariko ubona ko byibanze cyane ku bufatanye hagati y'u Rwanda na Congo bigendanye na ya deal y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ibindi bikorwa by'ubukungu bifitiye inyungu Amerika, ariko ngo n'ibi bihugu byombi u Rwanda na Congo bazungutiramo. Ni inama rero yateranye ikavuga ko ku rwego rw'inzego z'imikorere ibi byose bigakorwa hatitawe ngo ku musanzu w'abafatanyabikorwa mpuzamahanga, kandi gukomeza kongera ubushake bw'akarere mu rwego rwo kwegurira
abanyarwanda n'abaturanyi b'abanyekongo inzira y'amahoro binyuze mu bikorwa byo gukangurira abaturage no korohereza uruhare rw'imiryango ya sosiyete sivile yo mu karere kugira ngo haterwe imbere umucyo, ubunyangamugayo n'ubuziraherezo bw'imbaraga zishyirwaho. Amasezerano ya Washington agizwe n'ibice bibiri by'ingenzi, umutekano n'ubukungu. Ubu ngubu rero Washington DC iyo nama yateranye ku wa 4. Ku ruhande rw'umutekano ateganya kubahiriza ubusugire bw'imipaka y'ibihugu byombi, guhagarika imirwano hagati y'ingabo zabyo ndetse no kwiyemeza kudaha inkunga imitwe yitwaje intwaro, Kongo kureka gufasha FDLR ngo n'u Rwanda rukareka gufasha M23. Anateganya kandi gushyiraho uburyo bwo gukorana mu by'umutekano bushingiye ku gitekerezo cy'imikorere cyemejwe i Rwanda mu Kwakira 2024. Ku ruhande rw'ubukungu ayo masezerano agamije kongera ubufatanye hagati y'ibihugu byombi mu mishinga ihuriweho irimo cyane cyane ingufu z'amashanyarazi akomoka ku mazi, imicungire y'amapaki y'igihugu n'igenzura rya gahunda yo gukurikirana amabuye y'agaciro. Murumva ko amabuye y'agaciro agarukamo. Ayo masezerano ashingiye ku buryo busanzwe bw'akarere nka CRG, COMESA, EAC mu rwego rwo guteza imbere ihuriro ry'ubukungu no kurwanya inzira zitemewe. Leta z'Ubumwe za Amerika nazo zasabwe kugira uruhare runini nk'abashoramari mu byiciro by'ingenzi by'iterambere. Urumva ko Leta z'Ubumwe za Amerika zikomeza guhuza u Rwanda na Kongo. Nyamara izi nama z'ubukungu hagati ya Kongo, u Rwanda na Leta z'Ubumwe za Amerika ziri kuba mu gihe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida Tshisekedi batarongera gusubira i Doha muri Qatar, ariko bategerejwe kuzajyayo. Amerika rero iragira ngo u Rwanda na Kongo bumvikane, noneho izakorane n'ibi bihugu byombi ku bigendanye n'ubukungu, ariko byumvikana dore ko isanze ari umuparteneri wa Kongo ariko ikaba n'umuparteneri w'u Rwanda. Bivuze ngo Amerika nta gihugu na kimwe yifuza gutakaza hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niko bihagaze kugeza ubu ngubu. Andi makuru tugiye no gusorezaho nuko ukuriye nako umunyamakuru uzwi nka Tuve Wundi, bamwita Tuve Wundi. Uyu nguyu ni directeur provincial wa RTNC cyangwa se ni umuyobozi wa radio na televiziyo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku rwego rw'intara, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Akaba n'uhagarariye cyangwa se representant de ONG journaliste Adan, cyangwa se uhagarariye ONG cyangwa se umuryango w'abanyamakuru cyangwa se ushinzwe kurengera abanyamakuru bari mu kaga. Yahagaritswe n'inzego zishinzwe umutekano zamutaye muri yombi i Kinshasa, n'inzego zitwa ANR. Amakuru rero akavuga ko ngari guhabwa amabwiriza n'iyi ANR ndetse iri no kumukoraho iperereza. Uyu nguyu rero Tuve Wundi yari amajije kuva muri Goma igenzurwa na M23 akajya i Kinshasa, ariko noneho ubu ngubu yatawe muri yombi. Yatawe muri yombi ngo wabaga muri biriya bice 23 irabigenzura, nubwo wari ukuriye radio RTNC cyangwa se radio na televiziyo by'igihugu cya Kongo. Ariko turashaka kugira ibyo tukubaza, ese baramukekaho gukorana mu 23? Byaba byifashe gutereka tubitegereze tubirebe. Aya makuru yibanze cyane nyine ku bigendanye na politike. Ukuriye kumenya ibyo politike, ukuriye kumenya ibijya mbere muri politike na diplomasi, ni nabwo uzabasha kumenya imiterere y'imirwano iri ku rugamba cyangwa se iri kumiro cyangwa se imiterere y'intambara y'amasasu. Kuko buriya politike na diplomasi, ibyemezo bya politike na diplomasi ni nabyo bigena uko intambara igomba kugenda. Intambara kugira itangire bituruka mu byemezo bya politike na diplomasi. Intambara kugira ngo hajye hagahenge bituruka mu byemezo bya politike na diplomasi. N'intambara kugira irangire bituruka ku byemezo bya politike na diplomasi. Kandi no kugira intambara ikomere n'icyerekezo cyayo bituruka ku byemezo bya politike na diplomasi. Niyo mpamvu rero mu makuru yo muri iki gitondo nifuze kukugezaho aya makuru avugwa ku bibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo na Alliance Fleuve Congo na Kinshasa, ariko twibanda cyane muri politike na diplomasi. Ndaza rero gukomeza gucukumbura andi makuru avugwa ku mirongo y'urugamba n'andi makuru ya politike na diplomasi. Igihe cyose ndibuze kuyabonera ndaza kuyakugezaho kuri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 8 2025. Ciao musigana amahoro y'Uwiteka. Uwiteka akomeze kubana namwe kandi mugire weekend nziza.